Žale godine, žale za nama, jedno drugom smo još u venama. Žale godine, nismo uspjeli, nismo umjeli kao ostali, nismo umjeli kao ostali. Čovjek pjeva dušom, Ivane, znači ovu pjesmu razvalio. Žale godine, žale za nama, nismo ne sumnjali. Dobro došao i evo, sve čestitke za prolazak u daljnji krug. Hvala puno i što se kaže, bolje te našao. Ne može se reći da niko nije čuo, da niko ne zna Ivana Brkića, svi te znaju, tvoja popularnost skočila. Kakvi su dojmovi posle prolaska, kakvi su bili komentari, jesi zadovoljan? Pa moja popularnost je u zadnje vrijeme jako puno skočila, zahvaljujući mom, eto kako ću reći, uspjehu u Zvezdama Granda. Ne znam, osjećaj je baš fenomenalan osjećaj, ljudi što vide preko TV-a i što vide preko društvenih mreža, Facebook najviše, Instagram i tako, onda ljudi me dosta zapamtili su mi, facu su mi zapamtili, onda u gradu često me sretnu, eto, i čestitaju mi, baš mi je drago radi toga, eto. Mislim, i prije su poznavali me u gradu, znaju da nema nas puno tu u Travniku, u blizini. I onda, sad još nekako bolje to, eto, što prolazim dalje u krugove takmičenja, sve je nekako bolje, eto. Sad te zovu svi, zovu te i radijske, TV kuće, televizije, portali pišu o tebi, jesi očekivao ovoliki uspjeh? Jesi se nadao o ovoj ekspanziji tvog uspjeha? Pa iskreno nisam, nekako kad sam se tek prijavio u takmičenje, nisam neke velike nade, imao da ću proći dalje, kontao sam da prođe samo prvi krug, da se malo pojavim na TV-u. Pa onda prošao prvi krug, pa rekao, super, ajde, nije loše, ajmo i u drugi krug, i prođem drugi krug i eto, idemo dalje, pa vidjet ćemo. Nadam se da ćemo doći do finala. Teško je, ali eto, imam nade uvijek. Tvoj nastup je oduševio žiri. Zaista se vidi da su bili oduševljeni. Kako si doživio njihove komentare? Pa oni su oduševljeni, stvarno. Iznenađen sam i radi toga, kažem, nisam se nadao iskreno. Njihovi komentari, bude mi drago kad mi kažu i dobre stvari i loše stvari, znaš, kad te pohvale radi nečeg, znaš da vrijediš, a kad ti kažu neke loše, nije loše stvari, nego kad ti kažu neki savjet, to prihvatim kao dobru stvar, jer pokušavam naredni krug da to ispravim i to oni primijete i drago mi na to. Reci mi, Ivane, kako se nosiš sa tremom? Jesi li sad malo opušteniji nego prije na početku? Ili ima možda još mala doza treme? Pa iskreno, kad sam bio 2015. u sezoni, tad nisam prošao prvi krug, znači ubila me trema bila. Uopće se ne sjećam ni da sam bio tamo, sreća pa ima snimak na YouTube. Dobro. Da se prisjetim kako je to bilo. Sad prvi krug, bilo je opet trema i na audiciji čak bila trema, ali ne mogu vjerovati, eto za 2-3 mjeseca da to tako nestane u čovjeku, znači sad mi je, što kaže, sve ravno. Sad si dakle totalno opušten. Sad sam totalno opušten, tako da ne mogu vjerovati sam sebi da ta trema nestala, ali eto. Ivane, pjesma je najbitnija. Ko ti pomaže oko izbora pjesama? Imaš neke savjete oko toga? Pa u prvi krug, kad prođeš prvi krug, ideš dalje takmičenje, kandidati dobiju svoje mentore. Kakav je kriterij, mislim, da izabireš pjesmu? Kažem, dobijemo mentore i onda pretežno to vidimo sa mentorima svojim, šta ćemo da otpjevamo. Mislim, nekako ja uvijek odaberem svoje 4-5 pjesama i kad onda dođem na probu tamo kod mog mentora, Viki Miljković, onda mi sa njom nekako kroz tih par pjesama gledamo koja najbolje leži, zapravo 2 pjesme, brza i spora pjesma, onda se tako odlučimo. Eto, dosad se pokazivalo da smo bili u pravu. Vidjet ćemo dalje šta će biti. U daljem natjecanju, koje pjesme ćeš preferirati, koje pjesme ćeš izabrati? Pa u daljem takmičenju, od početka mi je cilj nekako samo pretežno od Saše Matića, od Dejana Matića, Džej, možda Halid Bešlić, tako nešto. Pa gledam da idem u tom smjeru, da ne idem neki drugi pravac koji mi ne pašu, na primjer, koji ne mogu, ne ispadne dobro jednostavno od nekih izvođača, onda gledam da to budu braća Matić ili Halid ili ne znam, tako nešto.
Ivane, kako tvoji roditelji reagiraju na tvoj uspjeh? Je li mama daje neke savjete? Šta ti kažu roditelji, šta ti kažu prijatelji? Pa roditelji su oduševljeni, stvarno, tata ne daje neke baš savjete, ali mama, pošto ona prati te Zvezde Granda dugo godina već, onda malo ko da imam jednog člana žirija u kući, nekako mi ona dane isto neke savjete. Nemoj ovo, daj ono. Nemoj to, ljuče se ona, i ovo ti bolje leži, bolje ne leži, pa eto, mi nju nekako poslušam, ajmo reći, da vidim, radi tog izbora pjesama, a prijatelji, njima je sve super, samo da idem dalje i krugove da prolazim. Naravno. Kako izgleda tvoj pripremni proces za nastupe? Kako vježbaš i šta ti je najizazovnije? Je li vježbaš pred ogledalom, tražiš nečije savjete, ima li priprema? Pa iskreno, vježbam gdje god stignem. Pjevaš u autu? U autu, kad idem prošetat vani, u tržnom centru, gdje god mi dođe neko vrijeme da znaš, u glavi osjetim, sad mislim da mogu izvježbati neki dio, da ću zapamtiti, da mi ostane u glavi. Nekad kad sam najopušteniji, nebitno, hodam kroz grad negdje, onda jest da ljudi malo misle šta je s ovim, šta se dešava, priča sam sa sobom, ali eto šta ću, u tim trenucima kad mi dođe najbolje, kad se najbolje osjećam, tad odvježbam neki dio, a najteže u tome svemu je odabrati te pjesme, znaš. Nekako tamo neku pjesmu izvježbaš dobro, onda ti padne na pamet, a neće to valjati ništa. Ivane, odlazak u Beograd je jako skup. Sve košta, od spavanja, hrane, sve. Kako izdržavaš financijski? Ili imaš nekoga ko ti pomaže za jedan odlazak? Koliko košta sve to? Pa ne znam sad točno koliko košta, ali košta. Koliko ti para treba za jedan odlazak i boravak u Beogradu? Pa ne znam, sve ovisi gdje ćeš se hraniti, gdje ćeš spavati. Uvijek ima lokacije gdje su jeftinije spavanje, apartmani, ali mislim, znaš i sam kad manje platiš, šta ćeš dobiti? Kakav apartman, zato gledam, ajmo reći neku sredinu da nađem, da nije pretjerivanje i sa hranom i sa svim, ali eto, pretežno kad se ide na probe, prije takmičenja, ne znam koliko, 2-3 puta se ide na probe, to sve košta, ostaneš 3 dana, moraš nešto jesti. Je li košta više od 100 eura? Košta, naravno. Mama i tata su tu imali prijatelje da kažu, evo Ivane, 100 eura od nas, čisto da te malo ko prijatelj poguramo. Pa znaš šta je, lijepo je kad ja to gledam sa strane, kad neko pomogne da me podržava i da jednostavno vjeruje u mene i da će to jednog dana se sve isplatiti, to je jedan vid ulaganja u mene, ja tako vidim to barem. Naravno, otvorene su evo, raspisan su nove audicije, šta bi poručio evo ti kao jedan dobar, kvalitetan kandidat, nikad bolji, kako su rekli, kojeg je Viki imala, budućim generacijama, djevojkama i mladićima koji se žele prijaviti na Zvijezde Granda? Pa ja bih poručio, znaš šta, ima ih dosta koji se ne prijavljivaju radi treme. Ali ja bih im poručio da se prijavljivaju svake godine, jednostavno ta trema na taj način najbolje ode, kad odeš na audiciju, pojaviš se u Beogradu na snimanju i to je najveći lijek za ubijanje te treme, tako da nek se ne boje, nek vjeruju u svoje snove i ja vjerujem u svoje snove i nadam se da sam jako blizu uspjehu, pa vidit ćemo, finale je blizu. Mi vjerujemo da ćeš dogurati još dalje. Čovjek koji zaista osvaja svojim glasom, čije ćete ime zapamtiti, bio je u studiju Drugčijeg radija Ivan Brkić. Hvala lijepa.